por baman kesni awan lam shipi da unang yalam ni Kublai pi pajba niliang yonga Wailadmiki Shylla u MLA yong tu Jowai Legislative Assembly Constituency wan hakmat yong pi wan ra ya kenika Youth Employment Survey yong usnem arjar arpauso ko da Pynkhreh niliang yonga nei Bynta wo tibnya chapang ki de ki skill lani ki de kite ki education kita ki jingnang jing start UM hapo constituency ki yonga khamtam hinjing to ki kon control ki yong i khnang wanga ka MLA yo tip open Pynkhreh ya kita ki scheme lani ya kita ki training gu pair jingïarap ya ki kon control ki yong i hai jing to gani te daw em ka wi ka form ko daw Pyndap pi ya kita ki details ki pair ki yong pi ko nung kong hi hai ni to ki pertu yong pi but iwi wa hap kan mo pi ni to daw em ki columns ki ki star mark hai rong so te kini mu to hol dam pi Pyndap kam dong ni to ko pertu ki yong pi hadin nei te one ka gender ko wo hap tik pi kin thai le ne chen rang wali one ka date of birth ki yong pi le ne ka snem kha ka yong pi ko daw hap Pyndap pi hai te dem nei te one ka phone number ki yong pi ko man ko em kam ba ko Pyndap pi de Pyndap hai ni one sa ki email id ki yong pi hai ni wan daw yo pi wom em new star mark wo so kani mut le da Pyndap pi le hoi le da dam pi le hoi poi one sa ka locality name ne ka thau sa ka yong pi hai ni man da click pi ka daw yo pi ki option nei ni ko daw hap click pi na po ka ni option man da dem nei te poi ka current employment status le ni kat ni Pynkhreh pi ne le da em le hapong pi le dem em le te dem nei te da em hi ki option hai tu te dem nei ten yo poi sa highest qualification le ni haduk kat won em ga jing pure ki yong pi hai ni la man da click pi tu daw mi ki option gu pair le dem to one pi ki wom em pure te ye pi click ye tu option below class A poi one is ka column ka wa ong have you received any training in the past lene de jo cha kai phi mo hai por iwa man chwa la da to ho te dem te yo click phi daw pai phi nei tu em ki option gu pair te la dem em won ka te ka training go live phi daw em ngon ko option others Pyndap hai te dem te de elat ye phi yo Pyndap phi de Pyndap ki ka te ka training go da live phi te dem nei te yo point sa ko wi ka column go tho mut have you received any certificate na ni ka training te mut yo hai ten yo tho phi yes or no ko wa man dak dep phi man da chwa dep yu Pyndap ye ni ka form dem te daw mi ke kolom ko ongi daw pan won i kini ki certificate ki yong pi le de em kam man da poi por go khudi pi poi won i sa kolom ko ong training you want to undergo mun ka training gi ka ko kwa phu le te hai ni le de em gi man da click pi daw em gi option gu pair kat kam gi jing tip ki yong i te le dem em mon ka te ka training ko kwa phu lai le ye byang pi u click ha option others dem nei te Pyndap kat ka te ka training ko kwa phu lai man da dem nei te yo poi won pi sa kolom ko ong availability of land or shop ni Bynta for starting of business la ne yo stang pi business ko pi kwa yu tip wo to MP ya ka thau la ne de MP melumala i jing M na ga liang yong pi iwa pensuk won ye i wo yarap choi pi man da dep nei te poi ka kolom go khat tu ko ong have you received any grant or sanction in cash or in kind mut kani ong go mut da jo yo pi mo ki jingïarap da ki tier la ne da ko poisa te la da ho te Pyndap nei won yo pi te man da dep pi nei te daw yo pi ha last to yo em view button wo tho wo ong submit ne mut pen yo submit ye ni ko form ko yong pi click yo ni button man da dep pi click te daw yo won pi ki jing tho ko ong wa daw pa ni ye ki kot kisla original ki yong pi bat kam jo le daw pen i ha ki phone number la ne ki email id ki yong pi man da em kam upan tip ye pi ya kani ka form ye phi yo na ki different social media account ki yonga te kam jo nga karpa ye phi woro ki khon ro yong ko constituency ki yonga ko snyau bha phi Pyndap ye kani ka form khnang nga ka MLA yong phi yo ye o chna la ne wan ra te ki scheme bat kam jo ki training la ne ki jingïarap ki pair ne Bynta yong pi khuble chibon banyo iki kuwan baman kesni sumhawan subscribe ka channel unang yalam news kuble shibu